Nigo yaba omogoko omonene gochia ase aboroki bagwetania chimisato kurwase wodi ya Masimba magiga yabara bukonyora anene obokonyi bwechibesa ase shiringi chiruberekero yomo kurwa ase ekegancha kyomwe MCA bwa ewodi eyo Bouce Mairura omuyego yonyara kobogokore kanali tukoria rero ime yeskuru yoborose ya Masimba digonyara kobagokoreta ababwatani abechisemi asa bange bwo banyara koba bakogokera omoroberio yubo MCA uyo Bouce Mairura asokwene kiabuna abana banyareko bagosirwa elinde bachikoba kwegendereria ase chisemi cyabo okwana kurwa somo yego iyo nigo MCA Bouce Mairura bigateba chibese cyo nigo chirengete anene gutumegwa amona aboroki wabo ekwene kiabuna cyanyareko bachigutumeka buna transport maiga yabara bukuyaligania elio kogendera amona masomo abo university as university okwana boigo nigo Bouce Mairura nyareko bagosira anene emerobelio ayanyareko bagiko bekone serikali enene elio kwene kiabuna chisemi che university cyanyareko bachigosirwa gwetera ase ekeganja kelikia help ekigendereko bagigosirwa amone serikali enene Mildred Momanyi nanyareko bagwikirana ase wodi eyo ya Masimba na boigo twaliganeria oroboti rokobwatia aborokigwa bali barachikogenda ase chi university ime wodi ya Masimba nigo bali nekiba kwegokeria maiga yomo MCA bwenseme yo Bouce Mairura kurwa chishiringi emilioni yemo ebese yera chigokonya abana bwo angechimesato bune transport gochie sukuru ase bono ateba ekikyamwirete gochaka omoroberio yo. Today all the 21 the 19 schools public schools we have here they do my exams KCP. Hiyo ni mambo mbaya. In 2020 nikaona kidogo nimesupport class 8 sana, wacha niingie form 4. Kwa sababu ukiwanulia mtihani before KCP unawafungua akili, wanaenda huko kwa mtihani wanapata the same thing you have brought is what they are being taught to do as an exam. Mimi nikifanya KCSE nilikosa kalamu ya kuandika mtihani. Kwa sababu yenye nilikuwa nayo ilifanya nini? Iliisha. And the exam was nini? Ilikuwa what? Mtu wa Masimba asiwahi kosa kalamu ya kuandika exam. That's why I do buy them 2 pence each. Zile za 25 shillings wanafanyanga mtihani KCSE. Boigo nigo akwanira igoro yogosirwa kwa boroki wa Bechi University kurwa ase serikali engane ya ogenderete kuimukia ebirengererie binge gochiase abaiboli. Kwa sababu CS anatoka hapa kwetu and as we talk today is the best CS. Unaonanga anatembea na president kila mahali kwa sababu anafanya kazi nzuri. Hao wanafunzi wana apply scholarship na help. Hawaambiwi wa apply moja. I even told ward manager wangu wakati alipata wengine wana apply wanasema wao wanataka help, hawataki scholarship. Kamwambia waambie wa apply scholarship. So hao watoto watapata pesa mzuri. It's funded almost nilikuwa napiga hesabu. Mtu anaenda kufanya medical 600,000 serikali watakuwaka. Lakini ile pesa itatoka kwa mzazi is 42,000 shillings. Hiyo nyingine yote ni serikali inafanya nini? Bwana yeye ndiye kinekera Bible. Tusidanganyane. It's a good thing. Hao wabunge wote wanatoa kitu inaitwa basari. Na ndikuwa nyojiri bukomi chakore ndukie chachi. Na nje ngake za unena ki ngimo kore rugo tingo bana nje transport abana bachire sukuru ero bogoserwe ase chinga kiecho gati aba MCA bali baikirana asomo yego yo nigo bamwakira mbuya mono asokoreta omoroberio yo ase bene kebuna mbache korenta omoroberio buno yoiga ase chiwadi chabo. Kutoa ni moyo sio utajiri. Yo moji wote yanga bosi arwa isoli yako rataki boss. My son, I want to encourage you. Do this and do many more. Hata ikiwa hawa hawataona, Mungu ambaye ako juu ako atakuona na atakubariki. Congratulate our students who are now going to college and niwaambie hivi, we are moving to another stage in life. And this other stage in life has a lot of freedom. It actually depends on how you're going to use your freedom out there. You know the future leaders to the I'm looking at someone who's taking after Bouce okorua saba antaba igataribo abana begose nabagambiga kitogo kinya kwenda university naende ikarakari yake kulipotelea egetaseni kia Ndizi TV
Ilitaliane Mildred Momanyi.